breaking news kabisa kuri intambara ya USA ndetse na Iran. Nukuvuga ngo iki rero breaking news tubaza ni munsi ni yihe? Intambara ya USA na Iran igeza habi kabisa. Dora amakuru mashya kuri iyo ntambara. Amakuru mashya, intambara hagati ya Amerika na Iran irimo gufata indi ntera ikomeye cyane uyu munsi kabisa, iri gufata indi ntera ikomeye cyane. Kuri ubu Leta z'Ubumwe za Amerika zohereje abasirikare benshi mu karere ko muri Middle East, ibintu bituma benshi batekereza ko hashobora kubaho intambara ikomeye kurusha. Ku ruhande rwa Iran baracyakomeza kohereza ibisasu bya missiles, nubwo hari aho ibikorwa byabo byangiritse nabo rwose. Intambara ni intambara nyine. Iyi ntambara iri kugira ingaruka ku isi yose, cyane cyane ku biciro bya peteroli biri kuzamuka cyane hirya no hino. Ibiciro bya peteroli birimo kuzamuka, amasitasiyo arimo gufunga kabisa. Ibintu ntabwo byoroshye, ibihugu byinshi birimo kugenda bigabanya ibikomoka kuri peteroli byenda bikoresha. Ibihugu bimwe na bimwe birimo kugerageza gushaka amahoro kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Wanga ibihugu bimwe na bimwe birimo kugenda bishakisha uburyo byabigiramo uruhare iyi ntambara ikaba yahagarara kabisa. Hirya no hino barakora uko bashoboye. Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo, kuko hari ikintu gishobora kuba gikomeye cyane mu minsi iri imbere. Komeza urebe video zacu, hari igishobora ko mu minsi iri imbere turakomeza kugenda updatinga kabisa. Kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru mashya buri munsi, kandi usangize iyi video n'abandi. Reka mbabwire ngo mukomeze mukande kuri subscribe, tukomeze twibone n'ibindi biganiro bitaha. Nagira ngo mbabwire ngo tuzajya dukomeza kugenda updatinga no ku yandi makuru agiye agezweho hirya no hino. Ini Hand of God wari ukomeje gukurikira. Ciao.